Kining panahon sa Kwaresma mauni ang panahon sa atong pagbag-o sa atong kinabuhi. Nya unsaon man pagbag-o ang atong kinabuhi, matud pa sa atong unang pagbasa, matud pa ni Moises, papilion tamo unsa may inyo, kinabuhi o kamatayon. Kung kamoy papilion unsa may inyo? Ana raman mo. Lito ka ba unsa may inyo, kamatayon o kinabuhi? Kana kinabuhi gyud pasabot atong balikon pagpamalandong unsa kay atong gipili matag adlaw, kinabuhi ba o kamatayon? Nya ang tubag di as ebanghelyo ingon si Kristo, kung gusto mo nga mabuhi, pagpakamatay mo para nako. Ano na siyang ingon? Deny yourself. Kalimti ang imong kaugalingon. Ayaw gyud paningkamot nga mabuhi ka. Kay matod pa niya diri sa ebanghelyo, maningkamot gani mo nga mabuhi mo, mawad-an na noon mos kinabuhi. Apan kung magpakamatay mo para nako, naamoy kinabuhi nga way katapusan. Nya na pag isay gisumpay, unsa may mabuhat sa usa ka tawo, unsa to? Aduna bay makuha ang tawo kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayod. Kay kita manggod kaning atong kaugalingon, kung mopili tag kinabuhi, bugo kay ning atong kaugalingon. Sa ako nang gikaingon sa una ba, bisan si Kristo niingon man, mga bugo ba mo kayo? Di ba mo kasabot? Unsa may sagad yun nga mahuna-huna dayon sa atong kaugalingon kung siya'y atong sundon. Moingon gid na siya, salig yun sa mga butang sa kalibutan, sama ng yuta, tubig, sa payon, hangin, balay, kwarta, imong abilidad, imong gahom. Mo gini ang itudlo sa atong kaugalingon, ang imong maayong panglawas, ang imong kagwapo, ang imong kagwapa, ang imong kabright. Ana, moni ang atong gamiton para kunuhay ta mabuhi. Anhita mo salig ani. Saman, sakto ko o dili? Moingon ko, salig anang imong pamaligyag slat. Kaya mahuman ginang kumbinto. Ana, salig anang imong winalihan na daghan kayong ganahan kuno. Ana, diha salig ka na, human ginang kumbinto, tuman gina imong gusto. Maunay sagad isulti sa atong kaugalingon. Pero kung atong palagman pagpamalandong, kisa may naghatag sa yuta, sa tubig, sa hangin, kisa may ghatag na ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. Kisa may naghatag nimo og ginhawa, gahimo anang imong naong, naghatag nimo og abilidad kanang imong kamaayo kunuhay, ka-bright nimo, kamay nimong modiskartes kinabuhi. Kisa may gahatag na ang Ginoo. Ang gusto day ni Kristo, ingon siya, ayaw mo pagsigi og higugma anang akong hinatag. Ang higugmaa ako, kay ako maoy naghatag ana. So ang inyo ragyong buhaton na akong hinatag, kung nadawat na ninyo, ipaambit ngadto sa tanan. Tanawa ng atong reminder sa Lenten season. Kana bang ipangbitay? Wa man sa mo ibasa-basa na tingalin. Unsa may gibutang dia? Pray, fast, give. Ampo, pasabot, isurrender sa Ginoo ang tanan. Ilha nga siya maoy hari, ilha nga siya maoy atong Ginoo, maoy atong master. Nga ikaduha, fast. Usab nang fast,
deny yourself. Magunsa man og sige kag fasting, di wa sa to pa wa kay gasto. Nya kadtong wa nimo gigasto nga naa nimo, unsaon man to nimo? Ipanghatag, dili kay ipundo haron gastoon na sa sunod adlaw. Dili, mag-fasting ka kay imong ipanghatag. Mo bitaw na dinhi sa atong pagpamalit og slots, ang sagad gid nako itudlo, moingon yug ko sacrificial tithing. Ang ato bang pagpalit og slot, unsaon man pagpalit og slot, gamitan ng fasting and abstinence. Kana bang i-deny ang tanan nga mga kana bitang imong gusto nya dunay equivalent nga kwarta, i-deny ra gud na siya, kapalit dayon kag slot, di na ka kinahanglan mo gasto pa. Sama anang ganahan kay kag snacks. Sige, mga usa lang ka semana dili ka mag-snacks. Nya kadtong budget nimo sa imong snacks, tiguma to usak semana, nya ipalit og slot. Tanawa di ba kada semana makapalit yung kag labing minus usak ka slot. Saban, sakto dili. Ano magtutok raman mo sa ilong. Sa waman sad may snacks pa der. Sige, makarason man mo ana, wa mo snacks para lang na sa katong hilig mo snacks. Sige, kanang hilig mo sakay motor. Nang sakay motor ba? Ana bang mo adto ka to iskina nya balik ka din ni sulod. Kanas Brad ya, kasi nga nang Brad ka nang sugay mo lakaw sige na. Brad ba kanang gamay og akong angga Brad si dini ba siglakaw ari-ari nya balik na to. Paminaw ko mga kanapo siguro na siya karound diha kada adlaw. Ngadto naman nya U-turn balik naman diri, U-turn balik naman dito kada ginaadlaw. Mina ko wa ginay sugar, wa ginay kolesterol. Awa mo kakita ng Brad ha? Siglakaw lako sa tingana na. Okay lang. Na ginganlan man to nila sa tingana na. Ila-ilahon niya na nato. Sundak ko na bisag usa lang ka round. Kada adlaw usa lang ka round. Bisag usa lang ka way pananglitan sakay kag motor padong dito niya. Maglakaw ka padong dinhi or imong balihon. Lakaw ka padong dito kay mangumpra niya. Sakay ka padong dinhi kay na kay mga kinumpra. Sige, pila man ang motor padong dito? Pila? 15 o 20? Ha? 15? Sige. Butang talag 15, analantas gamay. Anya, kada adlaw, sakay jud kag kaduha, ngadto, balik nga re. Sunod sang adlaw, ngadto, balik nga re. Sige. Sa usa ka semana, ang usa ka way, imong lakawon, di ba jud ka mamatay, ana ba? Kutob din kutob din gikan dito iskina yate di ka matay oy nya lakaw ka nga ni di man idangatag 15 minutos lakaw mga 10 minutos raman ni gikan dito yate padong din labi nagpaspasan ni mog lakaw prosesyon ganita abot mo gani tuyo pila man na 15 nya times 7 pila na duha na ka-slots imong mapalit 105 bang ka di so nang ka tag 500 atong slot nya nawagtang pang imong sugar na minusan imong kolesterol na minusan nakahimamat pa kas mga tao diha nga suod nimo nga dugay na tikang agi-agi wa jud ka kapangutanag kinsay iyangan na dugay nimong agi parenti man dayta. Siya bitaw pa rin tayo sa mo imong negosyo siya kanikot amo manididing kuan tindahan amo maning hardware siya mao ba arba ko ilisan ng atop da tagpila man yung sin ay sa ihatag ko lang na nimo mo sige galakaw kan hatagan na nung kag sin kapalit pa kag slot kadaghas mga benepisyo sigig sakay balik diri gasto siging gasto
Kana ba mo na akong giingon nga mo na ang fasting and you can give. Unsa may atong tumong, did anako ang akong kaugalingon nga magpahayahay, did anako ang akong kaugalingon nga kanirag yung tagbawon aning kalami. Napaydaghan nga angay natong himuon aron ta makapanghatag dili lang sa slot kung dili ngadtos imong mga silingan. Kadaghan dihang wa gid intaw bugas, anhi dinhi magyango balik-balik dinhi. Tagai ragon ang iyong bugas bisag usa ka semana kapalit lang ka ng 5 kilo packed rice or ilan ng pack kay mahal man na siya. Ano lang yung tag 5 kilos. Usara na nimo ka semanang lakaw-lakaw, usara ka semana nga dili ka mukaog snacks. Nya sunod semana kaon na sad ka. Igsunod semana din asag ka mukaon. Daghana nimo matabangan. Kana labaw na gyud kung ang imong mga ambitions kinabuhi imong isalikway. Sama pananglit mo ingon ka nga mo travel koron og gawas nasod kay magtanaw ko dito sa mga lugar adto ko sa Europe, adto ko sa ganing Holy Land, adto ko sa Amerika, magsuroy-suroy ko dito. Pila may budget ana? So labing minus ana mga 300,000 das imong pocket money. Nya moingon ka, ay di na lang di ay oy. Ako lang nirong ipanghatag usas mga kabos kaning 100,000 ipalit ko nig slot, kaning 200,000 ako ni siyang i-budget aning tanan nga mga way balay dinhi nga kuan akong paatupan ilang balay ipalit ko nig atops balay ana tanan. So daghanas malipay, wala ka kasuroy sa Amerika karong tuiga pero 14 daghana imong gibuhat. Oy, pagkaabot og Mayo, nabangga mang imong gisakyan, namatay man ka. Ang sa may resulta, igabot ni mo sa langit, moingon dayong Ginoo, so diri, diyan na kay balay daan. Kay ako na kang giandaman, kinabuhing way katapusan. Di ba? Ano, wa man mo mutuo. Istorya lang ni pero usay madayon ba yan siguro karon taon-taon mga matay na mo niya karon musakay mo truck mabangga na patay mo, musakay mo eroplano makrasad na patay ka, sakay mo barko malunod bitaw. Ya naay bahandi sa kalibutan nga makapugongan na. Wow. Mao na ang atong tubag sa Salmo nindot yun kaayo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan gyud ang naglaom sa Ginoo. Ayaw paglaom aning kalibutana, gamitan ning kalibutan diha sa Ginoo, kuyog sa Ginoo. Matod pas atong pasiunang pagampo nindot kay siya paminawon, paunhi sa imong lamdag ug paubani sa imong panabang hangtod sa katapusan ng among mga buhat aron ang tanan namong mga kalihukan magsugod kanunay gikan kanimo ug matapos pinaagi usab kanimo. Kana bang from the beginning to the end of our lives it is with and through and for God. Okay, manindog na tatanan.